Kien evidenti s-sens ta' sodisfazzjon fuq wiċċ id-deputat Tony Bezzina wara d-deċiżjoni importanti mogħtija mill-Awtorità tax-Xandir, deċiżjoni li ikkundannat lis Super One wara xhur sħaħ ta' fake news illi xandru dwar l-istess Tony Bezzina. Manet News, id-deputat nazzjonalista fakkar kif il-One lanqas biss kellhom diċenza jxandru dak li qal il-Kummissarju tal-Standards u issa il-Bord tal-Awtorità tax-Xandir ordna lill-istazzjon tal-Labor ixandar rapportaġġ dwar dan l-eżitu tad-deċiżjoni tal-Kummissarju tal-Standards illi ma sab ebda ksur ta' etika min-naħa tax-Shadow Minister Tony Bezzina meta kienu vvintaw lajja illi ma jmurx għax-xogħol. L-Awtorità tax-Xandir saħqet li l-Kamra tal-Aħbarijiet tas-Super One hija obbligata tinforma lil pubbliku bl-eżitu tal-kwistjoni iżda naqset milli tagħmel dan. Laqqas kellhom imbagħad l-għamelu d-diċenza jirrapportaw il-verità dak li ħareġ il-Kummissarju. U da juri l-ipokrazija tal-Partit Laburista illi biex jattakka l-deputati tal-Partit Nazzjonalista raġel, però mbagħad biex jammetti illi jkun żbalja dak isiba diffiċli biex jammettih. Kummissarju ma sab l-ebda ħtija u kont il-liberat u s-Sankar Broadcasting Authority da informat l-Super One u l-Partit Laburista li irid bil-fors jirrapporta bl-istess prominenza li kienu rrapportaw il-gideb li kienu rrapportaw fuqi. Però jiena kont nistenna li ma kenniex naslu saw li noqogħdu nagħmlu rapport mal-Awtorità tax-Xandir biex fl-aħħar mill-aħħar jgħidu l-fatti. Tony Bezzina kien assistit mill-avukati Michael Piccinino u Elix Pericikalascione.